Tai au manuia Samoa, malifua mai tō whangamalu I le neia sofo. Le aso lulu se fulu malifito yuni lua whelua ono. Le awa tātou toi whelua I le au onanga māsani le Maota Samoa vi ingo le atua I lunga o kenga ta whailangi. I le anganga o le whaalualo I whaawhelua I atua I au ona tofia le atua I so se whatatapuai. Le awhionga I apatele le aenga. Le susunga I le ti akono I a whaleata whata ma le whaletua I a fuatino. Ole, mai se le mawalunga ole tupu mai nai tamama tina matua me sfo I le taitai fono ole palisia si usinga basta faatili matulino si Samoa ma le faletua mafuta mai I Genbra ai mai se le nai tamama tina malolo manu malo mai le fita o ngaluenga fainga tau le ngaluenga le atua sa o tou fianga I taimi watua nai Matua malolo pensiona ya tavita Roma malifalitua ya tailua good morning. Sava iloto malifalitua ya peri seloto malole soifua manuia. Muli angatele soti malifalitua mafuta mai au kilani New Zealand malole soifua maua. Tina malolo man malo ya peri tautua longo taya muli pola mesele mawalunga onaita mama tina malolo man malo. Ya wafa malole soifua manuia iline itaya fo. Whawhelo ai fo I le mafuta mai, pa I o a inga matama, le uso ngā pule matumua I tu au ma la tau a inga li tai ma le wa au whanoti. Sua ma le vai whanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sai lua. Le awhiwhio whaatui to whale ula lao nam tasi ma upu ya te ole motsa, ta lofa lava. Ma le fua mai o le au mamalo sa tātou malo I le nei tai au fo ila nā fionga li tu ya ana. Tui male ali whano vale toa so ala uvile lua, male masiofo. Mesele fionga taitai sili, Grand Chief o Papua New Guinea. Sungre apostolo, fo mai o le tula fono, fo mai o polkiki. Ai o fo mai fo o le tamau ahinga. Taitai o le vahinga wha upwhai pui ai ata wa tangata Samoa. Lau susunga tula epa awelua fatia lofa lupe soli ai lolo fia ngalo male mana na yoti ai ono. Dr. Sailele maliele ngaoi male falitua ia chilen. Malo lava le soifua manuia fo nei tai au la ofionga tai sili manuia fo iusu ngā fono lo fianga ai Professor le toa whamanino ai o le fo mai o le tamau ainga le komiti tu mau le kalesia metisi ai o whailaunga whaamaoni o le tala lele whaiaonga senior le universite Professor Dr. Afualo luanga lau whaamoe tau loa manu boot sa lele tuitolo waa ma le whaletua ia Rosemary Le fasala uta le ainga sa tun mafono ma le malefua mai nei tai au fo ila wafionga li sa o le ota suatele. Fionga fo ia fu maono manuseni tu fele ma le faletua ia sua Vivian Biffen tu fele good morning. Le superhero nei por kalame ilau. Le fionga le li fai pule, le ala le pule mata feo tu puola fe pule ai tu au pepe le ala manua le ala laulota rimoni ai afi. Ma le faletua ia Sharon good morning. Manuia fo iusu ngā fono nei tai au la wafionga le li fai pule, le ala le pule, ia e meise o ali I matamaitai, fai pule uma o le tu o lo angai al tatou malo. Professor le soifua malo loina, Dr. Leusa tole a fua tupa I sa Maota Kenaseri, ma le falitua good morning. Malo lava le tautu atu nuu. Le mafuta mai o le afionga ia lilo mai ava foto a manu ma le faletua ia baby Fretten ma le no foalo mai Hawaii good morning baby le susunga ia Felice fiuse nio tautolo ma le faletua ia Maria manuia ngaluenga nei tai au Maria fa manuia fo ile atua le pisinisi le au ngafa apae nei porkalame man mafuta mai kala estete ne fitalenga ia tio inu ese Paula parents good morning Tupa yo le vaililingi mau moa nanu ma marina ma le no foalo mafuta mai sini. Ia manuia ngaluenga nei tai au tupai. Ia mese nai tamama tina matua nei porkalame o yo ro tapua ia faiva matiuta le Maota Samoa Viiga le Atua. Se manu matamua faali ama le tausi ia sinta ia manuia le fai malanga mai lungo le ea. Tule epa fai ai ma le faletua ia maunga mu good morning. Alofi po le patu uma viena ma lo le soifua manuia alofi po. Na nai faumuina o le ana tupfia ma le faletua ia moa nanu good morning mafuta mai sini au setalia good morning moa nanu. Ia meise le tina matua ia le sina le avai good morning le sina. Ia o ka nguru la ko la.
le mafuta mai I au kilani o tina matua ia Rosalia mu popo mila ma lor soifua manuia le nei tai au Rosalia Maria Akiau Julia Moli mafuta mai Queen Selani ia me se le pasi wa leva la ngala le pasi ngafo pula sa lua tele mos ma le tausi ia Susana manuia ngaduengo le nei tai au ngafo lau fili a rona fai ngafa ma le falitua ia me se masoe lolo ane misa maoli ia wa leva voyo na maleifu mai masoe lolo ane misa wanga luenga neita ya ala ka nguru wa o ia ngale oli se ma lo fereti funga mafuta mai I Alaska good morning se ma lo to adi maleifi pope tu ala tamale langi pupu ifatu elia tau ili ma Filipina good morning te osanele tunai manusina se Stefano tole foa mamatai atio sa fa atonu ni umata fa muinale alali auva amalita luatimu auva atito fale tangoa I farani swan mafia taito ya lato ne yo vaenga le ami HRPP ami sini au setalia good morning sione haitan mafuta mai Queen Selani Stevie upati manuanga luenga neita ya Stevie lelo minga mafuta mai malo tele o America good morning lelo minga le au pepe tau fa iula me kingi la fa ele moripola ma lo so ifua manuia le neita ya ono sa itu fa anatu e mafuta mai Western Australia. Prices langi ayen, good morning also, mafuta mai I Melipone, Selina Aling na hiyo, Petronia Salele. Malefalitua ia Julie, mafuta mai le malo telo Amerika, fa pena fo ia ulungia, valuanga pafalo poe, ia manuia labanga luenga neita ya ulungia. Lucy Pautala se walunga mamali umai, afa mala Brown, e mafuta mai Queen Selani. Mai se fo ile mafuta mai I Aukilani Piwiva good morning Robert Peterson ma lord soifua manuia una sabaina lepa Kay Chelsea Kuka mafuta mai Melipone nganga e olo Tony Taleni malefalitua mai Western Australia ya mai se fo ile susunga ya tau malai malefalitua ya papa sama good morning amitua na isimati masoi akenese mafuta mai I sini au setalia manuia ngalwengal neita yao vui ba welese malifalitua ya va ya uma ya mesefo italenga ya malanga mali au nga fa abai ya mesele falitua le taitaifono ya Paul Preston fo yole maftanga malo CHRPP Melipone le falitua ya Jacinta good morning manuia lava fuafuanga ya matapua ingo le neita yao ya ale mafuta mai matapua I mai se mato ekalesia to ngao katoliko ivuti hiyo le tina matua ya uli kari good morning uli le ngatali to fale taulangi ropetis tu tole afora ya malfutua ya Elisabeta ona fia na umama na ya male afionga ya sula desi male no foa alo manuia ngalwengo le neita ya fo tau manu pepe so pota fia mali itonga tuki male faletua ya peka pa katonga tuki manuia fo itape na mai fai malanga mai ile aso ata yao ya mesele afionga ile sao ya sa mau le atinganga yono sori tamali itimani sa mau male falitua au le male amio le ya mana ya male aingali fa manuia la vale atua ile afionga sao mawalo so ifua malolo ina mesfo il falitua male aingali fa aftai tele le angalele mai nei tangata fa tauwa ya mese mafuta mai pa angal Maota Samoa ilungo tato apio folinga fa apio fo ilungo tato YouTube ya fa man ya tu le tua ya te oto nei tayao levi inga le atua tato fellowship fa tasi ai le nei tayao fo
Se fulu malitasi minute wate ai nei leitu lai malu I Samoa nei. Le Viiga o le atua sa tapena ina e naitina o le ekalesia a sofitu konferenisi mai Mount Druitt pe yona o tau sila ma mai moa mai ai. Ia mana ia fo ilangona o upo Viiga o le atua pe yona langi ina e naitina. Ia wa ia malo wa inga e au nai le atua. Ona e fia ia I lea langi lea na fola ina mai e lo tātou wali o Yesu Keriso. Ia e whapena fo ilangona o le nei tae au tātou ase asinga I Maota ngase. Ia e meise fo I lātou oe o lo o mawhatia ona o le wala au pa ia le atua ua to e se ai nisi ona ia inga I le ala whai mai fo I le nei tae au. Tawia ina ianga le leile atua I pe lava upo le pese sa langi ina na itina o le ekalesia a sofitu konferenisi. Ia tātou te mafuta lava mana yo tātou wainga o e wawala au mai ai le atua I le nei fo I vaitau I le langi. Ia pe a whai e onga tusa tātou wa mionga o lo whai I le lalo langi nei. Ia ma le taimi tātou te oa I le langi. Pe fo I ona tātou malama I nisi a fiong pa ia le atua. O mea lava I sele I lalo nei, sele fo I nunga I le langi, ai ua uma o na tāpena ina I lo tātou watua, le no fuanga mo o e mao, I lo na malo e whaavavau, pe a whai tātou te tausi, I tūlo a whono o le tua, ia ai meise fo I ana polo a inga na au mai tātou te tausia, masava vali ai, ia I lea I whaamawhana whana atua I lo I mata whaanoa noa, malangona whaavau o nei tae au inisi o le mamalo le atunu o whea lava o mafutai. Tawia ina ia tafi e sea I le atua o tau mawhatianga I loto whaavau. Ia whaamanuia fo I le atua I nei tamati na o uso o tuangane o e olo maise nai whanau pele o e olo o mawhatia pia I ngase o le tino. Tau mia I le whalaefu ma le apurupulusia o tau whanga I so se maota, so se lawa. Ai me se tatono Maota ngase Maota o lo tausi ele tele o le soifua matua o le mamalo sa tātou atunu tauia ina ianga le leile atua whaivavenga o le atua o whaamalolonga na ona whitalai lava o na iai lea o lana whaamalolonga ngata fo I lea a wala mai fo I nisi o na whaamalolonga I tonga fitinga ali I matama I tausi soifua ia avea ia musika o le ne ia la ata o se whaafia loto ave ese ai nisi ti ngā mawhatianga o le tino o lo o tau whianga iai. Ia e meise le soifua matua o nei ta māma tina mātua o e ua o wātu. Ma le fitu se fulu tau sanga le soifua o la lava le tuspa ia. O wātu lo ma le fitu se fulu tau sanga o na o tau singa ma le anga le lei o le atua. Ia ai soifua ma le ti ngā o I lava fo I na maua ti ngā ma mawhatianga o le tino. Ai amu ia fo I o tau tina mata mama tua lo o maua pea lea manoa I mafuta ai mana I o tō wano mwhanau ma ainga tapua I fo I au whianga I mawhaiva mati ute pe o na masani ai ia o alo whaanga ia le Maota Samoa Viiga o le atua mai le fionga le tapa au whaasina ia atua le fua malo tangata momoli atu le Viiga le o le atua. Masasa, ilo wali
Se fulu male valu minute ua te ai nei le itu lai valu I Samoa nei. Ia le Viiga na o le atua sa tapenaina le ekalesia me totisi mai tanu ngā manono. Momoli atua ia lo faanga le nei tai au I le tau mia I le falaefu ma le apupusia o tau faanga to tele o nisi o le mamano le atunuu mai se lava I nai tamā matina mātua o so tua ngane se ia o lava I nai whanau. Ia whaamanuia le atua ia te o tau nei aso. Me se fo I le mafatia pea I le loto ti ngā. Ia ma le loto ele mama. Ele sila atu I le atua. Ona o le ele o le loto. Ia na o le atua lava na te whaia wawenga. Ia toi fuatia I se loto fo. Se loto le lei. Ia mo o tau o e o lo mafatia I nā fo I tu a inga o ngase. Whainga tā o na tonga fitia I le lale tino nei. Se I wanganale mana o le atua. Na te mawhai o na musu ia nā fo I tu a inga whainga tā. Ia lea fo I wa mafuta mai le fionga le tapau whaasina ia to le foa. Wa fo I a tātou maluta e hao pe I o na masani ai. Ngā ngal whaaloalo I whaafeiloa I la wa fionga le tapau whaasina to le foa. Fionga le tuia ana ave au malanga. Tama whaasausawa le tu malo. Le na tuina tuia I au le tonu mai pea. Whaululu le ainga malo si vane fo I lau fitalainga I le la ulu o le taulau niu. Ia ai o le Presidente o le Kalesia Katoliko I Mutihi o malo le. So I fua maua nei tai au to le fo. Malo foi so I fua malalangi manuia le nei te foi tai au matango file lofa malanga leo tato tapau si le langi. Ia malo so I fua malalangi mai nu. Tato tau fai wha malo lava I le alofa ma le anga le leo le atua I le lava upu. E le lava langona, e le lava fo I manatu e sula ai le alofa fai pe o le atua. Mo tatou I le aso ma le aso to le foa. Ia o ai se fai loko pe a malama al kai awa malo. Te loaini. Ia, o se atangata malama metai au, o moso I fuala vai ai niu. Idi o malo. Ia, te loa, tangata le malo au. Ai, tangata fuina le wotolu aso o boi. Au tangata fuina le iau. Da fuina le tuua le mavo pe. Usu ia telefono. Ia vai ala tau tino wai, de vana mabi watu. Ia wangana, tangata ia le ne tau, ni tangata e de mamado. Ia te awa ia te de. Pamalanga o vai do wala ore kua e o anua wa manu fatsor manga. Ia enu. Tau nei se la mi vune te lo ai e malo. Kamalana sa wa su meu e kua e ngofi ala e ola kua kun me ala ide ade. Ku kua se mel pu isu dai ne ade mai la hola. Ne te sai tonu enu ma. Awati fala ngai non ma to tong fa. O ma to lo ta pena so se tem. Que si la fia o telefone. O le fa il capo calame. Anche le osa onoto. Fa fe kaya le kimu mai ai fa foleta uma mai se malu. Amo makwai o fa ngoa lava kampangi nga mai ka e telefone. Na ka o mai lava o li poki ngei o li poki o ngei lava li poki a fa fonga mai for company. Mole o le alava sa lava mape o so mai le OC o so mai le ER. Ya le mea foi ma wadunga le mea sei longa mai se mea foi le kape ai ma ko ki ko a ola I ngei lava fa pe ngei ngei lava fa pe ngei o le hausi ai ma fa de vevela le mea tele fo ya ai ya me si deve ta watu langa le ya ono se me le teli poti ono se me le teli poti ya ai te do e mo le foto famna e famna to company ile na fio le ma do o ufficio le Maota Samoa le tua ya abo me le fa salonga ya le lava wa do ne le lua de todo aso o fata ni tali lava se sa e fa le na do famna mo ya le do o la su le me di poti ya di poti ai da che tai tonu ya na metele se le ni fata o le ma do no che le ko le fo anga ule mangu kase lengi ule vango pe e runga kale e kakala ai ko ngi la lo fa ki sala la
Ile se ni amatango fia vo ile mea ole. Ia waka ka whaanunga la wale mawhai lava le vevela o makua vevela lava. Ia le dei a whaifonga mai le company whai a malulu lea. Ia o tau sanga atu le Maota Samoa Viiga le tua. O le walu le tolu ia aso. O whata le tari lava tole fuai mo le seisi sau sei whai a malulu peonaka. Whaanga le maria fo i te mata e Maota sunga ia inu. Ia o ngā fo ilo le maria inu. Wāna ele whai mai nei le mosa vandua wata fiu fo me alu ta vale o le mea tasi. E te sila fia o e tole fo. E ala ona o tau ta lai nei mea. Le hanga o le tupe na whaatau mai ai. Whaatau la e fia mana o bia au ia saoloto. Whai saoloto po kalame whai saoloto ngalue ngai whai tono al potu lea. Na ala ia na mafua o na whaatau mai mea ia a whaile. Ia wile e tole fo. Manuia le maadu tahi au langa la a kausau fo ia. Te mahalo fo ile. Ia whautai nu, ia e unsa, ia te tantoni ia whenoro le vevela le i le vevela le o se ori le ai. O le foi langa e kaumawhai ia e whai ua mionga ia le lei. Awange i o uaru le vevela langa. Manuia manu tai au tole fo. Whautai dawa nu, ia netu la sos fuma fitu. Ia masina ono, dua felusu male ono. Ia whapena, ia ainu, ia o le mone fo i le nganga fia ma le nganga whawhitai, ia maua fo i le mawhitanga le leine nei tau, ma ta māma tina, ia mesi fo i uso matu whawhine, e fia tātou te mafuta whatasi, i le tātou poklame, o le māru whananganga. Lea o te toe whatalo whatuai, ma whawhelo ai atuai, tupu mai e o seo tātou atunuu, Whatalo whātu le suafa man malo o Yesu Kiriso i le nei tai au. Tautonu ia leo mtu atu so tau mtu palapala i le whianga le tamaitai a Maota a nei temi o le ase e tuloa le tātou malu whaleanganga pia na maasani ai. Ia nau tūna po le la tātou taranoa le nei tai au ta maam tina no e fo se manatu ia whapena na mua au ma mule au inai pia tātou le nei aso ma tātou mawhauwhau le alofa ma le anga leo le atua a le as tātou sao mo le atua. Tātou talanoa nei tai au. Tātou talanoa i le ola ma le oti. O le fesili whawhai mō fie e iei ea se ola pe a e oti. Pia na tāu e ainu nei tai au ia e mo i la vai whaata talafonga ia le tai au marole stangata. Ia te tale tonu, ia o le malo nā ua tuan malo pe usu ia folifono, ia pe ua maliu. Le ala ia le fesili nei tai au. Ia e se ola pe a e oti. Ia le oti le tere na fefefe i tātou, fefe le oti. Ia whanongo kulo tau ave melu ngā, ia ma aidol fo mai. Lona winga a e oti, e isi si ola i tu atu le oti. E whamanatu pēa le nemta au pupea na langa ina e au na le atua. E te whamanatu whai e tātou ne tāo ia mausa li ma tātou wola mautinoa. E iai ea se ola i tu atu o le oti. O le aso manatu. O se mawhauwhanga le atua ma ia whai ele tangata i lana tō whamanino ma lana whautu tanga lo loto. Na ia tu ai se vāenga tā ua o ia i tu tonu le tangata ma o le nei vāenga o le anganga. Ma nei at whamanatu. Whapea tō te le tangata o lai ola ia na te li ulo inga. O lo iai se vāenga tā ua o le atua i tu tonu ia te oe mau. O le ale vāenga o le anganga. Ia, e whai tau waso le tino a o le anganga e soifua pea. Mana ia la whaupunga ia. E whai tau waso le tino a o le anganga e soifua pea. O lona winga e oti le tino a o le anganga e ola ma soifua pea. Oka se mana ia. O ai la fefe e oti. Wa e le ola le anganga pe soifua pea. O le ar whaavai o le oti. Ai o le afu i whaavai o le ola.
O le a tupu pea matangi liu vaa I lo mafofau pe a tō ma natu ne nei fesiri. O le a le wha vai o le oti. Ai o le a fua le wha vai o le ola. A whaila e mawai le oti. E whape whea la le anganga. A wao le anganga o le vaenga lea le atua na tuu I to tonu o le tangata. Mai tau mai. A whai e mawai le oti. A whawhea le anganga. Ta hua tatu malamalama. Nei manatua sesi e oti loa umaina. Ioi. E moni mawhamaoni wa tatu wi loa le lei o le fofuanga mamana le nā le tua e matua sili atu iso se mea o le nei lalulangi. Le mea lofa ma le teimi na whai e le tua tangata. Na tuu ai se vaenga o ia o le anganga. Le tatu tu iloa o le tamā le alo ma le anganga. E tonu suafa ai tasi dama le atua. Vaida iei le watu ma iei le anganga ia I tātou. O le mela le watupu. Ua ta mawhai le tangata e whaangalo. Ma whaatea te e se ina. Tang whai tangata awa ni loe sisi. Awa ni mate ine sisi. Whai whaangalo ese. Ua ta mawhai fo tangata ia awa ne o tātou amana ia ina. E ta tauan tātou amana ia ina. Wa o tangata. E musu ne loa e lesi tangata. Ia awa lava ne i o tātou I loa ina. O le tō tele nā. E musu e whaaso ai, musu e whamatala ina. Al mea lofa lea lea tua o lai te tonu ia te oe maa o tamā. Lei am sesi o tātou e lesi anganga. Se vanga lava tangata whinae e whai e tala tau sua whinale. Ia na o tangata whiwa I wolenya nganga. Tātou, o le mea lofa tu pito le nā lea tua, tasi nā vaenga whapitoa lea tua na ia tu ina te tonu ia I tātou o ia lava o lea nganga. Vaenga lea tāhua tele ai, vaenga lea lea tua I te tonu o tangata soifua. Ia, ma fawfu lea nganga na ia te oe. O lona winga, e tu ngau pea ngaruenga mamana lea tua I te tonu o tangata. O lea te lenga la, o fofuanga mamana lea tua, o loo whamawina matusia I te tonu o lana awhionga paia. O le vaai e tangata e whaatapulaa, e alu ngata. Al mea moni male mtautia, ua uma o na tuto ina lea tua, le whaavabau I le loto le tangata. Ia le se mea sausesi a vesele wanganga, tele na whaapea tangata, wa sola le anganga. Lea, o le anganga, o le mea whai le tua ni whaina ave sesi. Pe me whaina whaasola sesi. Lea, a o le whaala velave wa tupu mai, e le iloa le tangata, na te e atu, le iloa fo le tangata, mai e mautinoa, le te le, ma le lau tele, le whainga lea le atua. O fuafuanga mamana le atua, mai le amatanga, se ia o le ngataan. I le whaila unga na e tolu, o na whai upo suma tas. O le tau tele tangata, e whaavai la tau tali tonunga, yo la tau manaonga. O le mea lea, ta maam tina, aua ni whaavai ina ni o tātou manatu, I ni o tātou manaonga. O le mea e whamauni ai le tala le nei, pe a tātou sa ili le maliu ma le toe tū mai o Iesu mai le oti. Ina umabai le maliu o Iesu, sa ia tū ina lo na tino I te tonu o le tūnga mau. Ma leo ina, sa ia I pea lo na tino I te tonu o le tūnga mau na yasu. Ai pe tai, e tele lava le mea na tupu ai. Wa toe soifua mai Iesu mai le oti. Ma sa mori mauina e lau whaitau wafe maafe o tangata. Ma ua whamaunia mai e Iesu e iai le ola pe a mabai le oti. O resi mea ta ua, na tau mai e Iesu ia I tātou le mea o la ia whaia pe a mabai lona maliu, o ia mea umalava. O uman tā pena Iesu mo I tātou.
Whāteteina wa omana whaia Yesu. Le aise mea o te toi, oman tāpena Yesu, le tātou wola e whāvau. Me umai ana whaia Yesu, me mali mo toi tū, whapena fo i tātou. Ina wa whasalaina Yesu le oti, e toa lua isi na whasalaina whaatasi maia, tasi na me tāu e mawhawhau e pe iai. A o la tau lungo sa tau, sa whape atu se tasi o li Yesu, ie mana tua mai au, pe ae fia mai i lau malo. E le luka i losu matolu, o le whaiupu e whasu malua. Na tali atu Yesu ia te ia, o te whai atu ia te oe, o le aso, ta te whaatasi ai mau i le parataiso. I le luka i lufu tolu, lona whaiupu e whasu matolu. Na malini Yesu le na aso, ai wa tātou i loa na alu o ia e parataiso muli ane. O lea la wa tātou i loa nei, e oti lo tino, ai o loa nganga e o la pea. Wa bele maliu ma te tu mai o Yesu, wa whai lea ma mori mau, ma wha mau ninga o leo langa pe a ma baile oti. Whaftai Yesu, tu watu lo wola ya Yesu, ma wha atua ya te ia. Na whetalai Yesu, wa au nei o te tu ma leola, so se tasi e talitoni mai e te au, e ola lava ia pe a oti. Le Ioane na sumatasi, alo na whai upu e lua suma lima, e whai ua tato malu whaleanganga te māmatina, e alofonia le atua, e tupu maola, e nei mawhauwhaunga, whapena, sosoani tato samaringa, le ala le whamoe moe, ai mese fo le tato toa penanga, i le malanga sā, te me walau me le tua ia i tato taito tasi. Whaftai manuene i aso ta māmatina, mese fo lau whafonga uso mtu whawhine, fia tato te mafuta i le maru whaleanganga i tai au taitasi. Whaftai numule manoa? Malo, tai lawa fionga i tapau whaasina tole a foa, mo tato malu tai au. Tawia ina ianga de leile atua, ma wapea lo soifua malo lo ina tole a foa, ia wale whaawa wina o lea vaenga o tato pokalame o le malu tai au. Ia, whaftai fo i le atua, i le li ila na upu, tato whaalongolongo i pea i le aso, ma le aso, ta pena i pea lo soifua whaale nganga, ia o tato o ia i neila langi, ke le whaasosonga le mawhai o na manu malo ai tato te mi umo nei aso, ia a tato mawhauwhau ia Yesu malona alofa, tato manu malo le ai nei minute, ia po se aso ato a foi, ilo na anga le lei, to lua sumali toru minute o na tale o le itu la iwa, ia le vi inga leo le atua li liu mai, ia o le tato to whatatala.